تەویژیانە دەربدەری و پەنابەریەک و بەسەر سووریەدا بتایبەت لە سەر ڕۆژاوای کوردستانیدا پشتی شۆڕەشا سووریە و ئەنجامên شەر و نەمانە ئارامیە هات کوردên ڕۆژاوایە کوردستانê li her cihûdeverên lê dimînin kar û behremendiyên xwe berdewam dikin piraniya wan nanê mala xwe bi serbilindayî û duriya karên xwe re dabîn dikin li kampa Qoştepeya penaberên Rojavayê Kurdistanê ku bi ser hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê ve jî welatiyekî Rojavayê Kurdistanê bi navê Mahir hebû karê dirûtinê û amadekirina palgeh û perdeyên malê dike jariyekî ve xizmeta xelkên xwe dike jariyekî din ve nanê mala xwe û zarok û dê û bavê xwe dabîn dike Binîzîkbûna cejna Remezana pîroz karê Mahir bêhtir bûye û bi şev û roj kar dike Mahir ji kamîraya radyoya Rêbaz re li ser karê xwe wisa axife Ez Mahirim ji bajarê ji Rojavayê Kurdistanê me ji bajarê Dirbêsiyê me ev 5 salê me ez hatime Kurdistanê ev 2 salê me ez li kampa Qoştepe me û ev 8 sal ez vî karî dikim karê mefrûşata em li gorî qiyasa malê dişoxilin ewelen mesela çend perçe dikevin malê de ana 5 perçe dikevin erdê de ê erdiyatan e û 6 perçe jî ê piştê ne û حسب تكايج مثلا بالقه حسب او دخوازن يعني هنا كان مثلا شاشات كان هناك حشتات كان هنا كان دها دوازدا افانا بالقه عادينه وهنا كان يجي مثلا بالقه سفنش كان مثلا بينج هر غرفاك بينج حب تكبينيه ان هر غرفاك 4 حب تكبينيه مثلا اذكر مثلا قياسي غرفه 1 دقرم اجدر في كامبي مثلا طلب الجمع هبل از درم قياسي غرفه 1 دقرم و ام قماش ريوان ددن مثلا دبي افرنج تصممينن وجي بيف مثلا داس شغل دكن روك درو ام تقمي خلاص كن عيدي بيروز دكم لخلكي مني كرد ديماني ايد كامبا خوشتبدي والملتي كرد الهر چار پرچه كردستاني بتايبتي كرديماني روجافا وان شاء الله دما كنزيك ام فقرن باجاري خويا ناف خلكي خويا اهلي خويا جبو ام نرينا خلكي لسر كاري ماهر ناز بكن مسردانا دومال باطن كر کو پالگهین خو لباوی دروست کربون عبلا دایکه کرده خلکی باجاری حسکه بحثا پالگهین خو کار ماهر دکو پیروز باهیل گلی کردو خدین خو له هر دریو خلکین کامپی بلکفتا هاتنا ججنا رمضانی دکه خدي شغلي قالك باشي وباقجة تشكي باقجة تشكي جوانج بون درا خشك مناسبة خدي يعني بدلي مية نبدلي ما با ما أبتشك نتخص يعني قالك تشكي باشي ومناسبة جي غرفيرة يعني قالك تشكي باشي ججنا ملتي كورت بيروز دكم في عيدي ملتي مي كورت اي خوشتبا واي روش آفا وججنا وان بيروز با وججنا سروك نتشرفان برزاني بيروز دكم دایکا بناوی عین الحیات جی کو خلکی باجاری قامشلویا دبیجه نرخی دروست کرنا پالگهان گنجاوا دروتنا ماهر پر باش و خویایا دریا رادیو Rêbaz re پیروز باهیان لهمی مالباتا خود که خودی هنگ به بالگه هنگ به بالی هنگ به پشتی بعدا دروتنا يجي لك مرتبة وجاي تجاوي تبيجم يعني درت خي وكا قرد ليتا وسعرها يجي مناسبة وقد يجي لك زاني بدروي وتشرس ويجي در بيجي در نفسها ليتا درت خي يعني وكا قلت تخازي واشتر درخي بدروي درت خي أزمة عيدا حمو كسي بيروزكم يا أهلي خو يا هبالي خو وناسي خو زاروي خو كتشكي خو كري خو بابي خو تماما عيدا وبيروزكم يا عيدا رمضاني وإن شاء الله هالصال بيش أخيد كيف خشيبن وتقولوا كلها دردام نبين لسر درجهیا دیروکی کردین روجاوای کردستانی ده سوریه دوله هر جهکی کو بری خوددانی پشتی کو در بدر و پانابر بونجی دنافده لکامپا قشتپه پرانیاوان خودان کارو بهرمندین دیارو سرکفتینه به کارو خودان خو نان مال خدا بیندکن لی روشا شر و سیاستین کوب سر هریما کردستانی ده هاتن آستا کار پرکیم کربو لو ما بشکی مزن بیکار مابون لی اوه دمکه جیان هن بهن ودگره بر باش بونه و هیویا پنابران و گلی کرد اوه که روشا هریما کردستانی و کردستان بگشتی بر به آرامیه و باشیه و بچه